Neymar uklem patla yo mi madan samanta hakasin kabaar Persia ya ka Haiti. Uwe player bopawnam jong kari Brazil kata Neymar. Lasai kasni men step hakpon Rio Bajai steng uklem patla ban yo mi madan hakaje lekai Persia ya ka Haiti. Kum hakajing lai ilekai kabaar uklem la ban yo ban mi madan. Bat hakajing lekai kabadingkong ru hakaje lekai Persia ya ka Morocco uklem patla ban yo mi madan. Bat salasai kasngi men step Neymar uklem patla ban yo ban esim benta biang hakaje lekai Persia ya ka Haiti. Katkum kejingkran jong Carlos Ancelotti uong ba Neymar uklem patla ban esim benta haka training. Udang yo ban esim benta tang ar pusau kenta. Takadaw kapenlong ba ya Neymar ba unum patla ban yo ban mi badan hakaje lekai lasai men step kabadai kasen kabaar jong ka Brazil kaban lekai Persia ya ka Haiti. Neymar uklem patla ban yo mi badan ka Brazil kum hakaje lekai kabaar Persia ya ka Morocco. Neymar uklem patla ban yo mi badan. Kadaw kapakungsan ba Neymar uklem la ban yo mi badan kadai ba uklem patla ban esim benta haka training. Kumenta hakasen kabaar udang yo ban esim benta tang apo ar pesau kenta takadaw uklem patla ban yo mi badan. Ting kermen pat ba hakasin kabalai sala ban yo mi badan babon kibreu kiba Christian ya Neymar lane jong ka Brazil ikwa ba Neymar yo ban mi madan no an regi kermen pat hakasin kabalai sa yo ban mi madan hak jing lekai te tangkat nai kublai sibun ngin sa sempat hakiwe pat te video kublai sibun.